Ako vi ne možete na Kosovo i Metohiju, ja vam donosim delove ove svete zemlje kroz ovaj video. Vodim vas na Gazimestan, u manastir Gračanicu, u Visoke Dečane i Pećku patrijaršiju. Kosovo i Metohija za mene nije samo mesto, to je osjećaj. Odrasla sam ovde i ovde živim već 25 godina. Ali svaki put kada posetim ove svetinje, kao da duša pronađe svoje prirodno stanje. Mir, tišinu, pripadnost. Ako postoji prkos i svedok da je nebeska Srbija zaista postojala, to je Gazimestan. Gazimestan označava mesto Kosovske bitke koja se desila davne 1389. gde je tadašnja srpska vojska predvođena od strane svetog kneza Lazara stala protiv Osmanskog carstva. Ovo vam je ono mesto gde je izrečena čuvena zavetna misao o carstvu nebeskom, kao većem od svakog zemaljskog. Ova kula na Gazimestanu podignuta je 1953. godine. Visoka je 25 metara, a 76 stepenika vodi vas do vrha kule. Svaki korak je kao hod kroz vekove, a sa vrha imate pogled na polje gde je istorija izabrala večnost. Nakon posete Gazimestanu uputili smo se u manastir Gračanica, a kako ja živim u okolini grada Gnjilana, smatram da je manastir Gračanica mesto gde se osjećam kao svoj na svome. Ova svetinja podignuta je 1321. godine kao zadužbina kralja Milutina, na temeljima ranohrišćanske bazilike. Poznata je po svojih 5 kupola koje se uzdižu iznad krsta koji se nalazi u osnovi crkve. Nakon posete manastiru Gračanica, krenuli smo ka Pećkoj patrijaršiji. Ako mir postoji negde na zemlji, to je ovde. Patrijaršija je podignuta još u 13. veku. Ova svetinja bila je duhovno sedište srpskih patrijarha. Poznata po svojim crvenim zidinama koje su zaklonjene krošnjama drvenih platna i sakrivene među planinskim masivima. Ovde se nalaze 4 crkve pod jednim krovom, posvećene svetim apostolima, svetom Dimitriju, Bogorodici i svetom Nikoli. Ova svetinja svedok je vekova, molitvi, napada, obnove, nade. Ovde se ćuti i udiše večnost. Iskoristila sam koji minut da na papiriću upišem molitvu za članove moje porodice, a nakon toga smo upalili sveće i uživali u prirodi i miru koji se nalazi samo ovde. Pored manastira inače protiče najčistija reka na svetu, Pećka Bistrica. A ako me pitate kako raj izgleda, verovatno izgleda ovako. Manastir Visoki Dečani, podignut u 14. veku, kao zadužbina kralja Stefana Dečanskog koji je sahranjen u njemu. Njegov sin, car Dušan, dovršio je izgradnju manastira. Visina ove najviše kupole manastira zazivala je oduševljenje, pa su ljudi udelili taj epitet Visoki Dečani. Smatra se da je carica Milica nakon boja na Kosovu pokupila svoje oružje i pretočila ga, te je od toga napravljen polijeli sa svećama. U manastiru postoji preko 10.000 likova, a sve freske oslikane su karakterističnom plavom bojom koja se dobije iz kamena lazurit. Taj kamen su Nemanjići donosili čak iz Afganistana, a 1 kilogram kamena koštaje kao kilogram zlata. Freske koje se nalaze u ovom manastiru su jedna od najbogatijih sačuvanih slikarskih celina u pravoslavnom svetu. Trudim se da vam kažem i po neku istorijsku činjenicu, a volela bih